kembali ke MC. Iya, kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Kembali satu bang darah pemiapun bersama Arfi Aldi. Paposimu rialeku
sialam perang aja na kasih tosi salai hatiku atita ipasirun tuni kenapa do si bali letu akhira tiara madecing asik pojingeta meminasa decing mua capakna sialam perang ajak na kasih tosi salai hatiku atita ipasirun tuni kenapa do si bali letu akhira tiara madecing asip pojingeta meminasa decing mua capakna decing na pedi sialam perang hidup mirai lalang hatiku decing na pedi siang mesea decing na pedi siang mesea. Ngapa Bang Atar marah-marah? Belum dapat kopi ya? Sudah. Oh, sudah. Sudah tadi subuh. Kalau sabaran? Belum. Belum. Sabar ya, Bapak Oke. tenang. Tolong Kak Yuli. Tentunya diucapkan selamat berbahagia buatnya Mas Dalifa dan Aca ya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
hatimu keras bagaikan batu. Sekeras batu, masih adakah cinta yang tersisa untukku? Kasih, katakanlah, lupakah dirimu akan putihnya cinta? Mengapa berubah jadi merah semua? Tega
kere bulu-buluku mau ni silam pak muat sesaleku balu kengi waram parang parewo tengah kasih parewo lalo ni andri sini nadu
Ah, sebentar. Siapa nama ibu itu?
Cek cek. Pura makani totoi napa tentu puange asi boji ngata andi peturi tengah lale tuai pajaji amu natari mai du tanah Durane madu tae anurena ambomu pajajiamu natari mai du tanah durane madu tae anurena ambomu totoi napa tentu puange asih boji ngata andi peturi tengah lale madu tae anurena am
apabila